wumve Nyamunsi umva. What's up gang, what's up baca umugani mu niba ari ikirundi niba ari ikinyarwanda ngo utazi umurunda mu nzu, ahubwo navuga ngo utazi umurunda muha support. Ibaze amagambo witwa Bface yavuze ni umuraperi w'umusaza wo mu gihugu cy'u Burundi udafite ibintu arapa bifatika, araterateranya arasudira nta art, mutega amatwi yakira musiga generation ziraza zikamudepasa, arashaka support. Okay, birantera kuba mbanyemo iyi drapo kugira ngo mbisobanure mu birebe. Okay, duhere kuri uyu. Abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono, nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi, abanyarwanda bose muri Bface mureba uvuze nabi, mutega amatwi yanjye Bface mwamagaye kanga uvuze nguki Bface wongere kujya kumuhamagara umusaba imbabazi. Reka mbabwire, njya nkunda kuvuga ngo hari igihe abantu bifungira inzira bitewe n'umunwa gusa n'akarimi. Nuko wagize ubwenge ntuvuge umuntu w'umuhanzi. So uyu nguyu kambe muretse. Reka ngaruke kuri abanyarwanda bose. Reka mve kuri uyu nguyu, reka nzanye kuri Nyamunsi. Urukumva Sematama uyu. Urumva? Yavuze ngo abanyarwanda ni imbwa. Ziba. Disappointed kubona umuntu nkuriya twari tuzi ko ari mukuru. Avuga amagambo nkariya. Ntabwo abanyarwanda ari imbwa. Wenda ububwa bwacu nuko twabafashije muri game zanyu. Hari scenario yabaye ejo bundi ntigeze nifuza kuba navugaho, ariko kubera impamvu reka nyivugeho. Umurundi witwa Kiriko Akili yaje mu Rwanda afashijwe n'umuntu wari wamuzanye, baragiye bacomora ibyuma babishaka muri show bagire mu ndi center, barabeshya ngo abanyarwanda babajimirijeho ibyuma kugira ngo bakreating attention, bapushinga indirimbo yabo yitwa aha nihe. Nta bubwa burenze kuba wa creating attention mu gihugu cy'abandi bakakwemerera, na bamwe bazi reality bakakureka. Nta bubwa burenze kwita abantu imbwa kandi ukonsuminga cyangwa se bagufasha bakaguha ku bintu byabo. First of all, hari na agenda mu gihugu cy'u Burundi yaje yo kudaplaying indirimbo zo mu Rwanda. Ibyo bya mbere ni weakness, no kutizera ko ibintu byanyu byaba competition ku by'abandi, ni weakness. Industry yanyu iracyari ntoya, abanyamakuru ni bake nabo batari smart, abahanzi bo mu Burundi ni abantu bahushye, nta kintu bafite bari presenting. Industry ngana nka karitsiye ntuyemo cyane, there's no story, there's no creation, there's no art, there's nothing. I have a wish yuko igihugu cy'u Burundi cyakabaye intara y'u Rwanda. Mwumve afasha cyane kugira ngo tubafashe mu yigire understanding n'ubwiza bw'ubwenge tukabasharingaho. Yego ye umugabo w'ubwanwa, wenda ko umugabo n'izina rusange ibikorwa byakabaye bihamya, ariko kujya muri interview ukavuga ngo abanyarwanda n'imbwa, I am very disappointed in Bface. Navuga ngo yimenya gusaza utanduranyije cyane, ariko si ubwa mbere bikoze uyu mugabo. Yigeze kwataka rap y'u Rwanda, disinga ba Bulldog, disinga ba Riderman, ariko bijyanye n'ubwenge ba Riderman bafite na ba Bulldog nta numwe yigezamo attention ngo amusubize. Gusa mutega amatwi mwumve ko industry y'u Burundi itewe ishyari na industry y'u Rwanda. Ntabwo bino bintu tubikora gutyo gusa. U Rwanda rw'imisozi igihumbi rwahoze ari great, n'amakuru mfite y'abakurambere n'uko Burundi bwahoze ari igice cy'u Rwanda. So rero nta mwana u Rwanda na say you guys sure very disappointed. Abarundi n'ubuturage turakora iki kugira ngo tuhindure imyumvire yanyu? Turabafasha muri East Africa, twabahaye Dumba ngo abazamurire impano, nitumubuza murajyahe nitumubuza twabahaye za korabo cyogoza abarundi ndabavumye industry yanyu zagume imeze gutyo. Industry yanyu irakagwishyanga iragapfa ibuze hit nk'uko imeze uko. Ayima uyu what's up gang? Nyuma y'ibigambo ahurutuye umva Bface twumve. Haro sije yabaye ya Kiriko na Double J before igihe baje mu Rwanda, igihe baba Peter bazimira ku muziki. Yes. Bazimirije ko
hacaba n'iyindi ntuze yabaye yakiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa hano hose. So uyu muniga rero acaza yidoga hano twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Urumva? Nanjye namubwira bro, kusanzwe iyo uriko urageneraliza ikintu cyakoze umuntu umwe ubu uriko urakora amakosa, kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye, baba abanyarwanda baradukeneye. Ni ukuvuga isoko yacu target yabo iri ngaha, niyo wakiri hajya ko ururimi ni rumwe. Rero uriko uravuga ngo bose ni imbwa, ubu uriko uradekona cyane gose. Uravyumva? So umujama acambwira ngo nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Navuze namuhaye ngo umuvuge cy'umusugumi ngumu. Ni umunsi nagwanye ko ndanga umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize. Ntigeze aba blaming. Yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa. Sivyo? How none ucuja ku generalize uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa. By the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri kuvyashye. Sinumva rero ndababaye gose vuga none nta mpamvu tusimu mutera umugere ingumi bro. Urumva? Ariko munyuma star umuririmbyi navyo gufina none unyisimbwa. Hawo nyitimbwa none kwera ndaguhanuye. Ndaguhanura urucindi imbwa gamu. Ingumi bro. Tena ni recto verso imbere n'inyuma. Tazi black. Yego. Mugabo apenda mubwira ni sorry kweri niyo wantangu. Reka ngaruke gato bro, reka mbabwire mujye mureka guhubuka, uri imbwa mu bandi. Nabonye uyu mwana w'imbwa ukomoka ku kibwakazi, uyu nguyu bamwita ngo Bifese w'i Burundi. Bife nagira ngo nkubwize ukuri ko nta muntu wigeze avuga u Rwanda nabi cyangwa tukabanyarwanda ngo bimuhire gashino kanyoko. So icyo nakubwira cyo rero, utwo tugambo twose wivugisha ngira ngo urabizi, uzabaze n'abandi bose bakubwira bagerageje gukina ku banyarwanda uko byagiye bibagendekera. Umva rero nkubwire gituba cyanyoko shaka chakashino kanye ku mwana nge ntago nagenda ntabikubwiye n'uwagutumye wese ugende ubwire ngo Jesco izo bipangu yampaye agashino kama nuko gidege ngora nta bintu byo gutinzamo right away mitanka guhereza uri gicucu sha umva nkubwizo kuri kireka nko wakonyereka ahantu inka gutereka makamari mari mu karyo wone kagakubita kakagenda agashino kanyo kagahingukira imbere. Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Uhaza uturagara two muri Tanganyika none uje kutuboga, uje kuduhagira, uje kuduturira imibi. Abanyarwanda bose muri imbwa, muri mihiri. Umurimbiri ni wowe, umuhurimbiri ni bene wanyu bagakuba umutima kuri karabasasa urakaza kabona mudirisha. Uragahuta kabona muziko gahambirwe. Uragakuba n'umuroga kwambirwe. Wangegeraho kiyahuza amasewe ugira ngo twe nta muntu tujyaho gutukana. Mama ya Umunyarwanda yaravuze ngo ukunereye ntumunere, agira ngo ntari nyugira. Akajya mu muyaga urakahehesha amahanda. Hasoni none nguru umuhanzi uragahangiza abacuraguza urakarara mu muvure bacuriramo imyando gahamba. Hasoni ingegera buri bayitumbagije nije gutuka abanyarwanda niko sha nari ngiye gusoza umwaka natukanye ariko urakirwa ugenda ukuruza akabona mu butayu bwakwirukarara mu masega amafuku wabyukukakirwa n'imihari gahambirwa. Okay, ko mubyumvishe bitwaye amasegonda ngahe propaganda yakozwe n'umuntu umwe akagenda agakata akantu agateranya mugiye kuri Bifese mu burutu y'ibigambo mutari buze kugarura. Buretse gato ubu ngubu noneho muri kugaragara nk'amabono. So ndabaza, ntabwo umuntu akora interview y'amasegonda ku muntu uzi gucekinga you can see ko ikintu cyakaswe, ukavuga ati ntabwo umuntu yavuga aya magambo ngo no buriya uteruye interuro y'amagambo hitubona ko ikintu bagikase. Bra mureba turi kumwe
nyuma yo guhuruduka bifesi w'abandi umuntu yagiye atera agati mu ntuza dore so what is gonna be next? Murahubutse mufashe umwana w'abandi, mufashe bifesi muramubaze, mugiye kumusaba imbabazi dore noneho ndahiro. So murebe ngaho mubwire murabigenza mute? So it's better buriya niba mubona nje uzarebe niyo mfite inkuru, ntabwo ngiye gufata breaking news, sinzi mpamvu munankurikira by the way, gufata ntabwo breaking inkuru. When you ushatse ku breaking news cyangwa no kwishyira imbere bro, reality gushyira inyuma. Niyo mpamvu ngiye inkuru ntegereza burahaye n'inkuru njya mpereza ibinyamakuru byandika nk'abanyamakuru bigiye nk'abanyamakuru gashobora ko inkuru ibagezeho bamara kuyandika nkayivugaho, kaza nkayibabwira mu migani, twumvikana ikintu kimwe. Inkuru nkayifata nkayishyira hariya, narangiza yamara kuyandika ngakora reference y'ikinyamakuru. It's not because suko ntagera ku makuru, hari amakuru njya mpereza ibinyamakuru. When you can break your news, that news break your bone. Uka breaking inkuru, iyo nkuru breaking amagufwa yawe, ukabigisenzegere kugira ngo wemeze amafantome cyangwa abantu. So nira muri kubyitegereza njyewe iyo bigeze muri ibi bintu, there is no Burundi, there is no Rwanda. Tuvuga ururimi rumwe bro, taroma ntamwe bro, tuva mu bya politike. Njyewe uburundi n'abanyarwanda bro, turi umuntu umwe mu byenge cyangwa mu byemere. Hazaza imvugo hazaza abanyapolitike, habeho ibitagenda, ariko end of the day bizarangira bumvikanye twongere kuba umuntu umwe. Bano muzagendera mu bigare birabareba. What's wrong with you people? Genda urabe ikiganiro cyose, ntabwo ibyo ariko yabivuze. Noneho umbana wa kibono we, nibyo nari kubwira ngo ntabwo urahuruduka, kuko nawe nzi ko uhuruduka umva hano. So uyu munigare yacaza yidoga hano twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Urumva? Nanjye ndamubwira bro, kusanzwe uri kura generaliza ikintu cyakoze umuntu umwe, uri kurakora amakosa. Kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye, baba abanyarwanda baradukeneye. Ni kuvuga isoko yacu target yabo iringa ni wacu rihajya ko ururimi ni rumwe. Rero uri kuravuga ngo bose ni imbwa, uri kuradekona cyane gose. Bro, reka kubwizwa ukuri, baravuga wakarenza umunwa karushya hamagara. Urukumva nk'iyi nyamunsi dore nk'iyi nyamunsi iraza tayikuni nguhamagaye kanga tayikuni umva mbabwiza ukuri. Noneho abantu mwifata mugahita mubifata muri cyo guhuruduka, baje guhuruduka. Godfa waramutse bite waramutse. Navuze cyane umenga amatwi yawe nagumva. Anyway, nzamutse nsaba ubufasha. Nagira ngo ngusabe mu kwezi gutaha, mbere yuko Noheli iba mu kwezi hagati, wazadukorera akantu wenda ko kugira ngo dusangire Noheli n'abarundi n'abanyarwanda. Nkaho ufite platform yagutse, nimba byashoboka murakoze, nimba bitashoboka nabwo unsubize ndahita ntumuka ngende. Murakoze. Thank you.
ako kantu it's a good idea. Yeah, ibyo bintu ni sawa. We can talk about that. Ndaza kukuvugisha ejo.